ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, miss. Ha? Sino ka? Siyak ni Pidong. Siga nga anya ti madaydayaw nagan mo, ating ko. Dalya. Dalya tinagan ko, Manong. Bagbagay mula unay tinagan mo, ading ko. Anya ti masapol mo, aya? Awan mo't gidi. Nakita klaang hagmay saka iti table mo. Isungay nasiggan ka. Amangan ko nakano ka sa pulam ti kasarsarita, wano ka istorya. Anya kumangay ti maitulong mo iti parikot ko? Adda parikot mo, aya. Adda, in-break nak ti boyfriend ko. Iso aday to eh. Adda akmanan dito'y bar. Di talagang gayam. Di bali ata na pintas ka man. At upay ti lalaki nga gusto keng ka. Saan tayo nga mo? Amangan no siya kung ti para keng ka. Ano niya? Anya nga minang tinagan mo iti Facebook, ading ko? I-type mo man dito cellphone ko? Apay nga italaan nagawid kasi ka, Pidong. Ha? Ay, kuha nga min bakit? Ay nawaw! Anya manan ti rason mo ita. Kastoy nga min bakit? Inururay ko ni pari Johnny. Inururay mo ni pare Johnny, kunam? Wen, inururay ko ata nakabaybayag mo't nga min. Inuray mo, kunam? Kailan nasapaan nagawid ni Johnny? Naranaak ije paradaan itay alas 12. Day tangarod ti parikot bakit? Naa, kasano kumaan nagbali na parikot day jay? Inururay ko ni pari Johnny. Ti saan kong ammo? Immo na mo't gaya mo't anagawid. Ay, imposible mo't daytan nga ibagbagam. Iti anyaga po kumapanawan na ka ijay. Ay, ti kunam kit de, inbati da ka ijay sentro. Basta kas jay bakit? Basol ni pari Johnny. No apay nga italaan nagawid ak. No apay nga min apinanawan nak ije sentro ah. Na, pangipanam kadagita nga ulos pungan, Pitong. Iti bakante asilid nanang. Ay nawaw. Ijayan ti silid mo. O nanang. Ijayan ti silid ko manipod ita. Tapno sulok man mat. Apay, nagapa kayo kin ni bakit mo? Saan mat gindi? Apay nga rod akas tamot tenter aramidam. Iti anya aga po nga ijay ti pagturugam. Ni nanang mat. Kaya't kulaang mat amasulo ti silid ko ah. Da kayo kit di mat. Panagkunam ka day kat nasaya ti kastangar aramidam. Awanin baga akasta nanang. Hinton ko anday tanton ti pagapaan nyo kin ni bakit mo. Maawatan na mo't siguro nanang. Kas tao, kasapulan tayo mo't ti privacy ako nada. Privacy mo't ngay bagbagam. Kati sumat. Amin a tao, naasawaan man kan saan, kasapulan da ti makuna a privacy. Uray da kayo mo't ano kayat yaw. Anya tinaramid mo aya. Apay nga itala sinong batam ti awag ko, Dalya. Naglabaak pa'y ngamin, Manong. Ay, kastaya. Gumatang ka ngamin iti washing machine ah. Iti kasta, kat di ka mabannog amang igilgil. Kantap no nabibit ti panaglabam. Agurnungak pa'y awan mat kwartak ita. Kat, awanan aramidam. Mabalintan ti ag video call ng agmalmalam. Mabalin lata awan mat kat ditilakad ko ita. Free time ko. Nasayat mat nga runo kasta. Ado ti mapagsaritaan tano ko ah. Ado ti kayat ko amaamuan may papankin ka. Nanang, awan ka di tinadakdakamat ni Pidong kada kayo? Kas itian niya anak ko. Mas dawak lang amin, nanang. Di namutin kayat ti maturog iti silid mi. Uray siya, makadlawak mutin. Ngam di namut nga rod iba gano apay. Ay, tangarod, nanang. Adamanan iti silid na. Nagpupok manen. Ay, amangan no adamutin kalukwan nga aramidan day taataw. Nanang, ang mga no agus usarkit di iti maiparit nga agas. Wan nga road, apay nga taakas ta. Ay,
Masapol a paliiwan tayo nanang. Narigatan, ang mga nusan tayo mapupuutan kat adik mo't gaya mo't tikabbalay tayo. Wan nga Rod, ala, tatulungan ka nga agimbistiga anak ko. Ay nawaw, isumutin day ta, nangagnan samot ti pagsarsaritaan ta. Saan tayo nga ipadlaw nanang? Saan na nga taan nangag tinagsaritaan ta? Saan mo't siguro nanang? Ay, nagpagsasaritaan nyo, adwa tita. Ay, may papan iti baboy agatangan mi ko maanak ka. Plano yut agtarakan iti baboy? Katawan mo't kulungan tayo? Ay, iwan nga Rod ko maanak ka. Iso nga awanan saanan amatulog ti plano me. Apay akas tati itsuraam. Apay aya nanang. Madlaw anapuyatan ka. Kunaklakit din nun niya. Day talaang gayam. Gagangay na. Anya tinararamid mo iti rabi aya. Puyat mo day tawon now. Ni nanang napuyat aklaang tanagbuy-buyak idirabi Kahit awan trabaho mi ita. Awan nanang. Resdik ita. Kita amangan no saan mi nga amaw kat addamat gaya man bisyum dita. Ne, awan Panunutam dagiti putot mo kunak manag. Awan mo't nga minanang. Iso mo tararamidag. Iso nga rin nga agtrabaho Italang manin anak ko may kaditi balay, Benshi. Wen ta adumot ti pakakumikumak, besi. Adda ko makayat kung iba kakat. Ay nawaw, anya man hindi ta? Sino man ang ti marites mo? Nilakay mo ti imaritis ko, Benshi. Sa bali nga min ti madlaw ko kinkuana ken. Ha? Apay nilakay ko, besi. Adam sa mo tong babae na day dyan. Babae? Wen, kita ang tigaraw na Saan lang nga day ta? Masansan pa yan nga agpalod kanya. Kano maminsan nga da kasarsaritan iti cellphone na. Kat makitkitak amaya ti isem na, Beshi. Anya? Paliiwom nila kay mo. Ang mga no di mong pupuutan. Kat addagaya mo sa bali akasin sinarak na dita. Awan mo't kachat-chat na iti Facebook. Uray iti TikTok. Awan mo't. Nalpasan bakit? Mabalinan ang maalak ti cellphone ko. Mabit lang, lakay. Awan mo't lang makitam dita. Siga talaga. Awan no? Adda account na asaan ko nga amo. Mabayagpay ka dita ita. Nagulimag ka lang kadidita. Di ka sumanao. Anya nga minday jay aya. Anya ti kita ti cellphone ko. Kukwa mo dita cellphone mo. Anya? Adda ka din nakitam? Unak tumad kaming gangga. Awan makitam iti cellphone ko. Nipidong ngay nanang. Diyak mo't makita. Adda iti balko nanak ko. Ay nawaw. Anya dararamidan na ijay nanang. Addan samot kasarsarita na iti cellphone na. Anya? Cellphone na kunayo nanang? Wan, apay ka di. Kasta? Dagayam ti cellphone na nanang? Ay, jakam mo, anak ko. Tinaibagayo kat ada kasarsarita na iti cellphone na. Kat adamot iti salas ti cellphone na nanang. Nakita ki jay nanang. Ay, naglokon day tatao. Inayadam ti mapan iti balkaw. Tapno maduktalam no asino jay kavid video call na. Kan tapno makitam metlaang ti ibagbagakan ka. Amangan no panunutam nga agul-ul budak. Na, iso matlagayam nga awan nakita ki di na minsan abinulod ko ti cellphone na. Duhamot gayam ti cellphone nga us-usaran na. Para kadagiti babae na lakit di jay maysa iso agim matang. Anak ko ni Pidong, ngam saan ko akanunungan ti kasjay nga aramid na. Agsagana day jay at tao. Pidong! Pidong! Akuray ka. Ni Pidong tinakatakder iti saan unay nga dayo. Nana, nadangag pa iso kasarsarita na iti cellphone na. Tinasayaan. Umasidigak, inti kasta manggag ko ti pagsarsaritaan da. Wan, awagan kanto na trabaho. Naglokon di tapidong. Tinasayaan. Umasidigak. Taagkawag ti cellphone na. Wan, siyak ti makamu iti dayta. Apay nga inagaw mo ti cellphone ko? Siyak ti kasaritam si ka babae. Hello?
Apay ngay, di mo tin sumungbat ti loko. Ti kumparig day ta bakit ni pari Pedring. Nagbutang laki diging ka na. Makaungot ka mo ngamin. Pari pidring tarupam. Boses ti babae tinangig ko ken kita profile mo ti babae day ta? Ay, kuha bakit? Nakiawag lang ni pari Pedring. Ulbot ka! Amok a babae ti kasarsarita mita. Jak amo a babae mo't gayam ti bisyom. Babae gayam ti makagapo no apay a kanayon nga pupupok kay ti silid mo. Saan apod no day ta bakit? Agasan man day ta. No maipapan ti kalukwan at the budget mo. Ay nawaw, sa dinaw ti papananyo ka dagiti ubbe nga nakkaw. Pasensya kayo nanang. Ngam panaro kung tinakyo. Ay nasaan kumamot akas ta Ay nananang. Adda ang masaksak anak na makit-kitag ti anak yo. Maawatan ka anak ko. Uray asino mo't masaktan no kasta ti aramidan ti asawa da. Dayjay laeng tano pumanaw kayaw. Saan kumatan ang makadwa dagiti apo? Nuda kayo. Welcome kayo latay di balay nanang. Sigurado ka? Wen nanang. Awan mo't basulyo kada kami. No kaya't yung makita dagiti apo ko yo. Mapan kayo laang iti ayan ni tatang ko. Wen gayam. Pakibagayo laang kanipidong. Taag sustento latta nanang. Dinak man awawagan si Kadalya. Anya di ibagbagam aginayuma ka? Kati sumat. Agraraman ka kit niya. Siyak pa'y laeng matipapasulam kat nagayatan tamot adwa ti inaramid na. Amok nga dadagas ngay naramid mo kanya. Saan asyak ti papasulam ko naklangarudan? At damat basol mo. Di mo lang amin ammo ti aganad iso adayta nabistuta. Awan na talaga ti Sir Bem. Nangatula unay mo ti panagkitam iti bagim tasyak pa'y ti papasulam. Ay nawaw, kunamlan asino kamot ang gwapo. Anyat kunam. Laad ka! Maudi day tuyan a panagsarita ta. Bye! Uray si kamot naglokon. Inedap ng ti cellphone. Kadyak pa'y nasungbatan ti mbagana. Anya ngay ita, awanon, pinanawan dakan ti pamilya. Basol day Dalya nanang. Ay nawaw, tapabasulam pa'y lang amin jay kabit mo. Pudno nga, basol na ata ginayumanak. Na, gayuma mo't alaw lawatam. Pudno nga, ginayumanak day Dalya. Naimbag ko nama, tanaduktalan ni bakit ko. Tano saan, aging ka itakit agpalpalo ko akpay langit ti day babae. Di mo pabasulan ti gayuma. Ti kunam kit talaga la agatel ka. Agrason ka pa'y lang amin dita. Ay nananang, di yu ammono anya ti kabailan nga aramidon day Dalya. Tapno agayatakin ko na. Ay kalukuan, oray anya pa'y ti bagbagam dita. May salaang ti siguradok. May salaang tinalawag ka na kami. Gatel ka. Conforme ti video call mo. Anya pa'y natin aramidam dito eh. Masapol ang mamuam dito, bakit? Di na man awagan iti bakit? Ibaga mo no anya ti masapul mo. Takas makita mo. Ado ti pakakumikumak. Ginayumanak laeng day Dalya. Anya? Ginayumanak, iso aday jay. Jakon amo tinararamid ko. Hagar aramid ka mat. Naimbag ko nama, tanaduktalam ti may papanggan ko na. Tanong saan? Ang mga naging gay takit. Ay, japat sinday ta gayuma dita. Kinagatel mo kit di dayta pidong. Feeling ka launay mo. Pudno ti ibagbagak bakit? Pang-aasim ka di tapat tiyem mo ti ibagbagak. Sana siya tiluklukwam, ta sa anak nga uto-uto. Nawanan ti bagam, pumanaw kan. Agtrabaho ka kit di, tapno adda isustintum kadagiti putot mo. Anya? Tilaangan sustintum tinapatag kanyak ita. Awanan bibiyang ko nga uray manupay ababa iti ka video call mo dita. Anyat ko nang, Beshi. Nagayuma ka no nilakay mo. Wen beshi, sumot ti bagbagana. Nagayuma ka no, iso ang naramid na ti kasjay. Kat, patsim mo ti bagbagana. Siyempre saan? Very good. Ul-ulbutan na kalaing din jay. Ti ipagarup na siguro kat makaluso. Ha? Makapakatawa nga rod dagiti rason na, friend. Ngarod tinapay lang amin aklunan ti bidot na. Makapa-stress man da dya tao. Kat, aday itid na sustento dagit ang lakyo. Aday pawit na kanina ng idilunes.
Manungay. 3,000 laang. Layunan na kanunog sweldo. Nasayahat mat nga runo kasta. Nasken amang tadlat tayo ti sustento. Tay sumat ti nagaramid iti kalukwan na. Ay, padahasan na ti saan amang tad iti sustento. Idarom ko at talaga tapno mabainan mo. Pus mo yan, friend. Tapno agnakam dagita agatal. Prutas, para kada kayo kadagiti anak ta, bakit? Iba timpay laang dita. Ada ni tatang? Ada iti unag. Apay ka di. Ay, kwa, awan mo't kid di. Nasaludsod ko laang. Dagiti anak ta ngay. Ay nawaw! Nalipatam ka di alunis ita. Ada klase da ita. Ah, may iwanan niya. Bakit? Anya nga tanong agsubli kayong kadagiti ubing iti balay. Nasurok ang makatawan mo't dun asaan tayo ang nagkikita. Saanen? Talaga ka di adiin akong maawat. Nalpasan ti amin ka data. Timot inpak pakaunakin ka idi. Ano lukon na? Talaga panawan ka. Sanaya? Basol ni Dalia, bakit? Sardangan nakman. Ibagam tumanan na nagayuma ka ah. Ha? Bakit? Ikan ako maiti may sapay agundaway. Saanen? Agsapul ka laangan iti sa baling asawaem. Tano siya? Awanan planok ang makisinubyan paikin ka. Cheater! Talagang awanin nanang. Awanin panagayat ni Janin kanyak. Ay nawaw, aklo namun Anya ngay nga road. Amuyo, no niya timbaga na nanang. Anya ti imbaga na pagsaksakitan tinakam mo aya. Magsapulak ka no iti sa baling asawaak. Ang mga no talaga nga awanan plano na amangawat manankan ka. Kasano no dagaya mo sa bali na nanang. Ay kitjakam mo Kasano aklangan. Jaklakit di maaklo no isukat nak ti asawak. No bilang man ta insukat na ka ni Janin, may salaang ti maibaga. Gonggo na Anya, may mayat kit di tapno ammom tirik na ti maisukat. ni nanang mo't. Di kay maasyan kanyak aya. Di kanto pay naasyan ka dagiti agiinam. Ita, kayat mo akasyan ka. Ha? Mala, panawan ka pa'y tanda pa pana. Eh, sa dino ti papanan nyo nanang. Sa dino kumapay, iti ayan dagiti apokok Kailiw kumeten ida. Mala, ditakan. Ay, saan da pa'y dismiss nanang? Urayok laangan ida nako. Ay, agmerienda tayo pa'y nga rod ananang. Ay, wan gayam. Anya ti imbagakan ka ni Pidong, idi imay dito'y balayyo. Imbagam kaday nga agsapol iti sabali nga asawaan na. Ay, wan nanang. Ngamin, aging gaita kat nasakit lata tinakam ko kenkwana. Talaga adi mon mapakawan. No ita, uray mapakawan ko. Sa anak pa'y anak kasagana ang mga awat manin kenkwana nanang. Maawatan ka mutkit di anak ko. Talaga akasta, tanasakit mo't kinaramid na kan ka. Traidor nga rod nanang. Ang anya ngay, saan tayo mo't akontrolado ti panunot na. Ay, panawan laangan ti makaibaga. No adda pa'y namnama nga agsinublian kami wenno awanan nanang. No kasta ti pangadang mo, saan ka ang mababalaw? Gaputan ni Pidong mo't nga anak ko ti ayan ti pariko. Agyaman ako nay nanang. Ay, agmerienda tayo pa ya. Pangururayan ang madismiss dagiti apo ko yun. Kasangay ko ita. Nalidayak launay nanang. Wan tadudwa talaang mo't dito'y balay. Wan nga rod Saan mo't gamin akayat ni Janin ti agawid dito'y. Ay kat basol mo mo't laang Nanang, tulungan nakman kid di. Tulungan dak ang mga ayaw kan guana. Nakasarita kun ni Janine, ngam talaga nga awanan. Na umamot tinjay tao. Iso nga ano samlatan ati agmay-may sa anak ka. Awanan. Awan nagdumaan mi kin Uncle Ed. Kasla na balok mo't langan iti kastoy mapaspasamak. Ay kat ano tabasol mo mo't. Naglawag asikat ti ayan ti bidot. Awanan mabalinam no talaga adi na kan kayat ti asawam. Dayta ti pinilim. Iso nga aklunam nga rod ti bunga ti bidot mo. Pidong anak ka. Ay, nawaw! Di na inlasagan aragsak kat apagdarik matlaang. Di mo nga rod dadaalan ti panagtalak ti asawam.
Taamangan no isunto ti pagbabawyam inton dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.